олами рақс як олами зебоипарастӣ, нозукӣ. ҳар касе ки вориди ин рақс мешавад, аз он баромадан мушкил аст. ман ҳаёти худро берақс тасаввур карда наметавонам. рақс барои ман дар ҷои аввал аст. ҳунарманди асил бояд ин чизро дар дил дорад. ба саҳна вақте ки мебарад, бояд он ҳама чиз фаромӯш шавад. мо бояд ҳама чизро фаромӯш кунем. мухлис набояд дарду ғами моро донад, набояд бемории моро дарк кунад. мо рақси хурсандиро иҷро мекунем, дар бораи ишқу муҳаббат, дар бораи ватан вориди он рақс мешавем. ҳиссиёти он рақсро ба бинанда ифода мекунем. ҳамагӣ 5 сол дошт ки вориди олами санъат гашт. ҳазорҳо орзу дошт ва бо ҳавас мерақсид то ситораи санъати рақс бошад. ба хотири он ки пурратар санъати рақси тоҷикро омӯзад, ӯро волидонаш ба ансамбли рақси зебо бурданд ва Шаҳноза Ҳомидзода аз рӯзи оғози омӯзишаш танҳо ба хотири муваффақ шудан кӯшиш менамуд. аз овони кӯдакӣ бо майлу рағбат доштам ба рақс. садои мусиқиро мешунидам, ба рақсидан медаромадам. ва ин буд ки манро вориди ин олами санъати рақс тоҷик манро ворид карданд. ва аввалин қадамҳои ман дар ин толори машқӣ гузашта буд. аввалин устодони ман Гулчера Сагитанова ва Элизара Хасановна буданд, ки рақсиданро ба ман меомӯзонданд. бо дуои падару модар ба ин ҷодаи санъат қадами худро гузоштам. вақте ки ман ба ҳамин ҷо меоям, табам каме хира мешавад, барои ин ки ҷавонӣ ба ёд меояд. ва Шаҳноз аз ҳамон вақт дар ёдам ҳаст, вақте ки мо аллакай рақс мекардем. ансамбли зебо шинохта буд дар миёнаи мухлисон ва Шаҳноза хурдакак буд омада буд. ман дар аввал вақте ки духтаракон мебиёянд ин қадар аҳамият намедиҳӣ. баъд бо кӯдакакҳои майда мо фақат ба сафарҳои ҳунарӣ ба гирду атрофи тоҷикистони худамон ҳамон ҷо духтараконро мешиносӣ. ман Шаҳнозро аз хурдӣ дар ёдам аст, духтараки бисёр ҳамхаб буданд, бисёр гап намезаданд. вале ман фаҳмидам ки амин ҳунари рақсро зиёд дӯст медошт. бибинед ки то ҳол ҳам мерақсад ва ҳунари рақсро бисёр дӯст медорад. Мне было бы легче, если у меня был бы наставник, старший наставник. И в этой жизни, в моей жизни эту роль сыграла Шаҳноза Ҳомидова. Это прекрасный, несомненно, человек, это чуткий, отзывчивый человек, который поможет всегда тебе в трудную минуту. Она никогда не жаловалась на трудные минуты. На трудное время у нас она никогда на это не жаловалась. Она всегда, наоборот, напротив, она придавала сил всем тем, кто ее окружает. О том, как она танцует, каком профессионал она в своем деле, как она влюблена в свое дело, наверное, говорить можно очень-очень много. То, как она, у нее какой ее абсолютно слух, то, как она слышит музыку, как она ее понимает, как она ее чувствует, как она подчеркивает своими плавными мягкими кистями, головкой, ее мимика. Ох, можно говорить очень много. Шаҳноза Ҳомидова аз соли аниқтараш охири 2005 аллакай шомили дастаи Гулрез шуданд. ин Шаҳноз аз то вақти ба Гулрез омаданаш дар ансамбли давлатии рақсии зебо фаъолият мекарданд. аввал дар студияи кӯдакона, баъдтар дар гурӯҳи асосӣ ва соли 2005 охири соли 2005 ба ансамбли рақсии Гулрез ба кор омаданд. бояд гуфт ки дар тамоми тӯли мана 15-16 соли мешавад ки дар ин ҷа фаъолият мекунад. бисёр як духтараки гӯем ки пурғайрат, нисбати ҳунараш, нисбати санъаташ бисёр серталаб аст, бисёр машқ мекунад ва ҳама вақт дар тамринҳо дар ҷои аввал меистад. натиҷаи ҳамаи ҳамин заҳматҳои ҳамин аст ки дар репертуари ансамбл як ҷои намоён ишғол мекунад ва чандин рақсҳои якам рақс мекунад ва дар рақсҳои гурӯҳӣ партияҳои якарақосиро низ иҷро кардааст. ҳамчунин дар суитаҳои рақсии калон ки партияҳои якарақосиро ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳунари воло дорад ва арзандаи
گویم که هنری ارزنده با صحنه برآوردن و با تماشابین پیشکش کردن رقص تاجیکی می باشد. اولین قدم هایی که او در صحنه تاجیک گذاشت و خود را معرفی نمود خیلی مشکل بود، زیرا برای معرفی نمودن استعداد هر کس را می باید که زحمت بسیار کشد و از استعداد داشته خود درک دادن تواند. همین طور او را در صحنه با رقص مور شناختند و محض با همین رقص مشهور شد. شاهنازه حمیدزاده یگانه نفر است که رقص مور را با یک مهارت خوب اجرا نموده است و حتی با این رقص در خارج کشور نیز چندین مرتبه برآمد نموده است. رقص مور در حقیقت با مهارت بسیار خوب اجرا میکردن شاهناز و این در تولید این رقص در استودیوی کودکانی انسمبل دولتی رقصی زیبا بود. این رقص به صحنه گذاشتن استاد میرزا ستارов و به خاطر هم است که سال 1998 ما در یک فستیوالی در شهر اشخاباد اشتراک میکردیم با همراهی استودیوی کودکانی رقصی زیبا. من اون وقت همچون راهبری انسمبل زیبا بودم و ما یک جای اشتراک داشتیم و در جایی بود که ما باید در نزد تماشابین بسیار نزدیک به صحنه برآمد ما نشستگی بودن جایشون و همین خیلی شد که در اون رقص یک لحظه هست که این بروی همین زمین چرخ زده می رود، خودی مور بر این پیچیده می رود و همین خیلی رفت که تو همین پیش پای تماشابینای رفت. من علاکه چشم پوشیدم که چقدر این دوام بشه رقص میکرده باشد. از همونجا خسته از بین تماشابین مار بر این پیچیده با اومده صحنه با رقص دوام دادن. کودک بود، خود خردسال بود، خودش گم نکرد. چونون همین تماشابینان با یک هیجان قبول کردن که همین موفقیت همین یک چند مرتبه بالا شد. سال 1996 در آزمونی республикавӣ сазовори лауреат гардидам бо рақси мустаҳзод. онро рақсидам ва сазовори лауреат гаштам. бисёртар манро бо рақси мор мешинохтанд, чунки рақси морро ман дар тӯли дар овони кӯдакиам мерақсидам. ман дар ёдам ҳаст ки шаҳноз бисёр то андозаи рақсро дӯст медошт ки кӯшиш мекард ки рақсҳои мушкилро рақс кунад. ҳатто дар ёдам ҳаст як рақси мор ки аз даруни сабат мебарояд, хурдакак буд, лекин ҳамин рақсро як хеле иҷро карда буд ки маълум буд ки духтар бисёр мехоҳад ки ҳунари худро нишон диҳад. барои ҳамин ҳам тезтар дар чашми мухлисон муайян мешавад. мисол дар чашми ман шаҳнозам хел муайян шуд. شاهنازه در برابر فعالیت در انسمبل رقصی گلریز کمیته تلویزیون و رادیو اینچنین از صنعت رنگریزی رسومی نیز باخبر است و تا اندازه در این جاده معرفی گشته است. امروزها او در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب حجت ستاری همچون آموزگار فعالیت می نماید و در رشد و انکشاف هر دو رشته سهمگذار است. من بارها با نمایش‌های رسامان و من نمایش‌هایی که اینا همچون دانشجو به نمایش می‌گذاشتن به تماشاشون می‌رفتم. اول که صنعت در این دخترک یک گوییم که طبیعتاً همین خیلی پیدا شدگی است و توسط استادا این انکشاف یافت در این دخترک و
باید با نظر گیریم که محیط اویله هم شهناز در اویله تولد شده با اویله رسیده است که همه مردمی با فرهنگ و اهل ایجاد بودند و اپاشون هم نیست که وزیر رئیس اتفاقی رسامان هستند نرگس خان حامدزاده و در همین محیط یک نیکی همین صنعت رسامی هم در ذوق و در ملکه او میخیل از خوردی یعنی که پیوست شده و خوشبختانه این دو مؤسسه رسامی را ختم کرده است و بسیار در صنعت رسامی هم یک مهارت خوب دارد. عالم رقص، عالم رسامی یک عالم زیبا است. زیبایی پرستی در آن نازکی، در آن حسیات، در آن عشق و محبت، درد و غم را نشان دادن، تصویر کردن ممکن است. این هر دو نمود صنعت به دل من بسیار هم نزدیک هستند. نمیدونم، من با همین صنعت تولد شدم، با رقصیدن و رسامی. یعنی من الکی از خردسالی میکشیدم و میرقصیدم. در همون اینترویوهایی که من در اوانی کودکی میدادم، من اولا میگفتم که من رسام میشم و به این آرزو هم من رسیدم، رسام شدم، اعضای اتفاق رسام‌ها هستم. الکی در این جاده هم من کار کرده ایستادم، با آموزگاری هم مشغول هستم. یعنی هر دو ساحه، هر دو این نمودی صنعت به دل من نزدیک است. من هر دویش رو دوست می‌دارم. شهناز در برابر این آموزگار می باشد. او به دانشجویان با یک مهارت بلند درس میگوید و نازکی‌های صنعت را می آموزاند. شهناز در کنسرواتوری ملی به نام طلبخوجه ستاروف از فن تاریخ صنعت به دانشجویان بسیار با مهارت بلند درس می گفت. بسیار به دانشجویان کارهای خوب میگذراند. بسیار دانشجوها شهناز را دوست می‌دارند چون که شهناز بسیار آموزگاری حلیم و خاکسار آرام طبیعت است. و باز فهمیدم که شهناز جان در صنعت رسامی بسیار فعال است و من خرسند شدم. اصلا آدمیزاد چقدر باید هر طرفه باشد، نه یک هنر رو داشته باشد، چند هنر رو. و شهناز هم خیلی از باز آموزگار هم هستند. شهنازه در رشته صنعت رقص معلوماتی کسبی ندارد، اما هرچی که آموخته است از استادان صنعت رقص تاجیک به مانند زیبا امینزاده و دیگران که او موفقیت خود را محض از شاگرد ایشان بودنش می‌داند. کوشش کردم که همه نازکی‌های رقص تاجیک را از استادانم آموزانم. خیلی ممکن شاید که در آینده حالا هست و شاید من حالا برای دوام دادن این هم کسب شاید به دانشکده صنعت داخل شوم. شهنازه در برابر آنکه زیر نوای موسیقی تاجیکی خیلی خوب می‌رقصد، اینچنین از صنعت دیگر خلق و ملت‌ها نیز خوب آگاه است. اما موفقیت او را بیشتر در رقص کلاسیکی تاجیک دیدن ممکن است. بسیارتر رقص‌های لیریکی کلاسیکی را دوست می‌دارم. بسیارتر ممکن شش مقام رو شاید از بس که معلم ما استاد ما امام رحمانیان رقص‌های بسیار هم زیبا میمونند در تحت موسیقی شش مقام که در اون بسیار هم نازکانه رقص میکنند، در تحت هر یک سخن یعنی حرکت‌های اون افاده میکند و معلم ما استادمون یعنی جدی به این تهیه کردن این رقص جدی نگاه میکنند و تو حرکت های اون رو ما اجرا کردن یعنی اون رو با ما نشان میدهند، میآموزند، حرکت های زیبا میآفرند و برای هر یک رقص لباس های زیبا برای ما میآفرند، تهیه میکنند و ما اون لباس ها رو در بر کرده
рақсҳои зеборо иҷро мекунем. дар ин рақс мо ҳамчун малика шоҳзодаҳо мерақсем. ман Шаҳнозро дар рақсҳои лирикӣ мебинам. мисол дар шашмақом, дар рақсҳои дар сурудҳои мулоим, мисол дар бораи ишқ, дар бораи табиат. аслан рақосаи лирикӣ ҳаст. лирикӣ мулоим рақс мекунад. ҳастанд технико, ҳастанд лирико. Шаҳноз бисёртар ба лирико наздик аст. бо рақсҳои сабки классикии миллӣ, яъне рақсҳои мақом бештар таваҷҷӯҳ доранд ва дар иҷроиши онҳо, дар маҳорати онҳо бештар умуман дар репертуари он касам рақсҳои мақом бештар ҷой доранд ва тамошобинон аз тарафи тамошобинон низ нақс қабул карда мешавад. албатта аз вақте ки Шаҳноз ба саҳнаи касбӣ қадам гузоштанд, ки ман дар боло ҳам зикр кардам, ки мо дар ансамбли зебо фаъолият мекардем, баъдтар ба гулрез гузаштем ва тӯли ин солҳо ман ва шумор намедонам, леки рақсҳои бисёр аз қабили тановор, муноҷот, рақси баҳор, рақси ҷавонӣ, зарбҳои доира, рақси шикаст ва умуман рақсҳои кули рақсҳои мақом, баъд рақсҳои мавригӣ, ки албатта дар бисёр саҳнаҳо яъне ки иҷро шуданд ва хушбахтона ҳамаи ин рақсҳо дар сабти яъне ки дар хазинаи телевизион сабт шуда ҳастанд. инчунин рақси тоҷик нозук аст. нозук аст. ҳамон агар як техникӣ ҳам бошад, нозукиро техникаи нозук талаб мекунад. барои ҳамин мо бисёр ба хориҷҳо рафтагӣ ва чанд гурӯҳҳои рақсии дигар шаҳрҳоро, мамлакатҳоро дидаем ва ҳастанд ансамблҳои мисол жок ва бисёр тез рақс мекунанд. дар рақсҳои онҳо вай дар кор техника. мо ҳам рафта будем ба хориҷа, мисол ба Испания рақси испанӣ кардем, рақси индӣ кардем, рақси дигар. бояд тамоми мамлакатҳоро рақсҳояшро бояд кунем, барои техникаро бояд мо ҳам дошта бошем. аввалин муваффақиятҳоро ӯ дар ансамбли рақсии зебо ноил гардид ва баъдан фаъолияташро дар ансамбли гулрези кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон давом доду то имрӯз инҷо фаъолият дорад. аз соли 1991 яъне то соли 2006 дар ансамбли зебо кор ва фаъолият мекардам. дар кӯдакиам яъне бисёр ҳам мехостам ки бо устодони маъшҳур яъне рақсҳои ансамбли зеборо бирақсам. мехостам он рақсҳоро иҷро кунам ва хушбахтона ба ҳамин орзуҳоям расидам. рақсҳои зебо Ҳомидзодаро иҷро кардам. мехостам аз наздик шинос шавам, ба ин орзуҳоям расидам ва чун муаллима дар инҷо набуданд, яъне роҳбари ансамбли зебо, роҳбари калонон, имоми раҳмониён ба ӯҳда гирифтанд ва ман бисёр ҳам мехостам бо ин устод кор ва фаъолият кунам ва баъд аз яъне студияи кӯдакӣ бачагона манро ба студияи калонсолон гузаронданд. як вақт мебинам гулрез, дар гулрез Шаҳноз баъд фаъолияташ бисёр хуб буд. хурсанд шудам, гуфтам вай Шаҳноз, Наргиз инҳо ба гулрез омада буданд. барои ин ки вақте ки муаллимаи мо Зебо Ҳомидзода як вақто аз мо дур шуда буданд ва духтаракомон хурдакако пароканда шуда буданд ва дидам ки Шаҳнозу Наргису боз дигар духтаракони мо хурдакако ба гулрез омада буданд. ман дар гулрез каме ансамбли зеборо медидам, барои ин ки рафти корашонро, барои ин ки ман медонам ки муаллимашон зиёд рафти кори Ҳомидзодаро дӯст медоштанд, муаллимаи моро Мирзо Сатторов, Эмомалиҷон. ва барои ҳамин инҳо ҳам кӯшиш мекарданд ки ансамбли рақсии инҳо мисли монанди ансамбли зебо муаллима
چخی رفتی کار رو میبردن. و وقتی که شهنازک رو در اینجا دیدم گفتم شهناز رو ببین این رقص رو هول و هم رقص میکنه. нақшаҳои зиёд хаёлоти ӯро дунболагиранд ва барои амалӣ кардани онҳо барояш вақт ва имконият лозим аст то он чизе ки дар хаёлоташ мепарварад амалӣ гардонад. мехоҳам кори илмиямро сар кунам, ҳимоя кунам. мехоҳам китобҳоро нашр кунам. китобҳо дар бораи санъати рақси тоҷик, дар бораи ҳамкасбонамон ансамблҳо, ҳар яки ансамблҳо, услуби онҳо, рақсҳои онҳо, дар бораи санъати рассомӣ мехоҳам як китобе пешкаш кунам. дар бораи таърихи санъати либоси тоҷик мехоҳам як китобе нашр кунам. ин ҳама орзуҳо ки ман мехоҳам онро иҷро намоям. шаҳноза бо ҳамроҳии дастаи ҳунарияш борҳо дар саҳнаҳои хориҷ баромад намуда ва санъати рақси классикӣ ва муосири тоҷикро муаррифӣ намудааст. ҳамчунин дар сафарҳои хориҷие ки доштем тӯли ин солҳо ӯ бисёр рақси тоҷикро ба хориҷиён муаррифӣ кардааст ва бо либосҳои чакан, атласу адрас, умуман бо либосҳои миллии мо рӯи саҳна омадааст ки ин яъне ки як тарғибгару ташвиқгари санъати миллӣ барои хориҷиён аст. сафарҳои хориҷӣ мо бисёр доштем, дорем. ба фаронса, озарбойҷон, хитой, олмон, туркманистон, ӯзбекистон, россия, минск, беларусия ва ғайра. ҳар яке он хотирмон аст, ҳар яке ин чорабинӣ сиёсӣ аст, ҳукуматӣ аст ва ман фахр мекунам ки дар ин чорабиниҳо иштирок варзидам ва саҳми худро дар ин чорабинӣ гузоштам. аз ҳама хотирмонаш мумкин чорабинӣ ки дар фаронса гузашт. баъд аз сафари ҳунарӣ дар фаронса, яъне моро бо ҷоизаҳо, ҳар гуна ҷоизаҳо мукофотонидан. ман соҳиби яъне ифтихорномаи ҳукуматӣ шудам.